Patanio ya Tabania mauvo museo ya Machakos Clergy Welfare Forum ni akulia muvyao kuthinikia mbanga siya metuki serikali ni ya Masaku wikithie kana mobisa mayo ni matethesya kutungiania na kukwata mbau enendi alama kunikite kumana na mbua mbingi ila yendie kukusiwa kwa kuyanisya muyao ula unaumiwe ni Governor wa Vinya Ndeti wa andu ala matiyetwe matena mawikalo kunewa siendu siya kumatethesya kwa kaweu nyumbasyo uyoka evindani yela na mobisa ma serikali maende na ukulia andu mango ya ulau na ngwata ni utesya kiserikali siende na ukwata na kutethesya enendi alama kunikie ni mbua. Daniel Mwangala nilivota witu kuma va Masaku. Ngwatanio hii ya Tabania ya Machakos Clergy Welfare mainena na andiki mama ovo kwisila kwe mwene kivila Duncan Mailu ni maelesya nongi na mawisa ma serikali ya kaunti ya Masaku alama minitone wa Molot ni gavana wa kaunti ino wa kutethesya enende alama kunikite ni mbua mathukume wiawo na kuikithikana enende asu ni makwata uthukumio la wailite nomba bingi ni balokangile andwa ingi mekita kukomwa andwa ingi mena mathina nendo kulia gavana ni kanondo suwe kwena metoke ni kana kuikaumile mathina angi mainga angi nundu amikalanilie nundu andu kuthiko kwithumbi ya bandu bamwe kana andu kwambia kuwa na mundu wa wachambo ayipikia bandu baku ni kana tusuvie mathayo mandu nendo kulio ndosu wa kwaki wa ukalatwe na metoke nethukiisye nesa president ya inena na gavana waitwa naivo kwatwika kana kwimbesa ikutengwa cia kutethesya maundu misio la thiki yetiwe ni kiugo kondu nendo kulia gavana waitu still o ekase na hakikisha nthini wa masukulu kana ni kwethiwa na renovations kula kwitha kunanangikie na kula kutethwa kuitethwa nundu ni twisi kana we anena kindu ni watiyane kana kikwe na twenda kumukulia kwa ndaya na withivyo munene ni kana atiye maundu asu mekwe withie ciana ciacio kama sukulu kwina useo ikulasia undusu withie ti wa serikali woguo ka ethiwa kwiwo mibengito na kwitha itono kutethesya thi yumilia tondu tuonete department ingi otasia Red Cross na department ingi cia serikali na enendi mathieto male wona mundu akwatio mathina enda oso itambitha umutethesya na kungi wavindani yu na kicha usmutinda olani ofisa munene ofisini wa governor na nena ivindani wa kuosia nengano ko utethyo kuma kwi kambuni umwe wa Airflow ni wandea na ukulia enenthi mango ya ulau ondumwe na ngwati itesya kiserikali ikwatia ni nthini wa kithito cha kutethesya andu alama na kunikie ni mbua takwailia maskulu kumakia nyumba ondumwe na kumamandhia mawikalo angi alama na athamie kuma misiini yo ndi athamini maskulu maitu imeenda motethyo mabati simiti na ziendo cia miako asiai tuona skulu cia pingwa tuikaeta ila siasa cia kuya serikali ni kwateno na maundu ala mayo indi na itutiyumie na ngikulia andu kula masomea tesisi maskulu ataumie we alumni ya primary level we alumni ya secondary level yani unje kana ni ndie na kiu tusiokete tungeanie pinya witu bamwe tungami maskulu maitu nono tuambia ola mutinda wa serikali saidia serikali ni kusaidia lakini bado utaumia nundu ipikia kila mundu itwetha tuyabinyia sindu imba moto leu metu kati wa sindu ingi yusitha civikiwa andu ala manamini okunikane mbua icio ni cikivuthukane kaunti no ya Masaku. Reason ya kuwa hapa leo ni kwa sababu tulitaka kama kampuni kwa njia yetu ndogo to contribute towards flood victims wa Kenya. And kwa nini hii ni muhimu kwetu? Ni muhimu kwetu kwa sababu tuko na CSR committee. We give back to the communities that are around us. So that's why we are here today. Na pia kusema tu asante kwa Machakos County kwa Daniel Mwangala, Mutongwe TV, kumwanza wa mwaka wa White House, County ni